Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ajan. Agus salat heula ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga di bulan suci Ramadan ini dijauhi diri Agus tina ancaman bahaya dan godaan setan di sekeliling Agus. Amin ya robbal amin. Barete amat serangan doangnya. Ah, nelpon Agus ah. Halo Gus. Wait, kunaon Ro? Kadede ka saung. Kurang ngabuburit. Oke Ro, meluncur. Sip lah. Tuh, Garo. Agus kagetan ah, gedeng ah, Agus kagetan. Cadas Gus ngagetan bae. Masa gedengnya? Sip lah. Gus minum ta ya, tarafona ta. Minum ya. Minum. Parah sih ya. Puasa Agus mah. Minum. Minum. Oh, dinum ya. Jelekan sa. Kebal. Emang galak ka Agus ge. Instagram ngarokok tah. Yang ngidek. Agus men tanya hijinya. Ngarokok Oh. ya soalnya kan terus yang kita ngarokok sahabatan. Ih, tak Ahmad ya es bae. Kagetan kuing Ahmad yo. Cadah es bae gawena yo. Kunaon Bing? Heras biasa gawena. Aing keur puasa Bing. Ngarujak hayu. Gedeng atuh. Aing mikir-mikir heula. Ayo tuh.
Gus, kena round sih ya? Mana Bing? Iya ya bonteng, berang rujak yuk. Iya. Bro, itu Isa. Inum. Ya. Tadi Ini, Sia. urutnya anak kira inum. Astagfirullahaladzim, kata si Ahmad. Ahmad, lagu lang siya, pan puasa. Pan, apa sih Ahmad? Haram jadah kalah labur. Si Ahmad ngomong nama puasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, salah. Mana geroknya kan sama ke? Iya, tuh. Halo. Di mana, Gus? Gini. Ayo udang itu tak? Kedengar tuh. Ayo mikir-mikir lah. Enggak. Ayo atuh. Oh, nanya. Bye. Oh, Haram jadah doang kalah labur. ini tak labur tuh merek. Ini tak labur. Nah. Tadi. Cai. Kita udah bego. Itu